sika wo be bo ansa na kola na si school mu ho no ka wo mo school fees kra ka fa so wo school ese obo no ka na oni se obo no ka me say o mo kan school fees no e ka ho Robin Peter to pay Paul me na me sie enye o madua ne sempoto Christiana Awuni na wo fi se me refu wo omo na omo ye campaign wo kuma wudi mu nyina no wo na ma ni di wati wo na wutimi ba appointing grant interview eka school nkwara no SHS for no free for no aduane omo di wo school mu no sebe wo de makra na nkra ondi ene school nkwara no bibisa se mahama aba o mahama na opese oba na waba nkwara no omo di KFC and ase omo ndi na nya ebusuafo enkra we ekọ ede ama Christiana Awuni awoye Kumewood actress Ghana for ebisa ne say Christiana Awuni omo ani di wachi pa during the campaign time, during the election time, and after the election issue, omo need which Christiana Awuni. Wo ya wo to who say kokonta omo ehwe esi trog so. E betena TV so kekense mu hu afa free SHS no. Why are you quiet? E wa bra in the mofra no. They have to pay I think 1,000 Ghana cedis and son omo nya aduane adi. Why are you quiet? Say mofra na so mutua 500 cedis, 600 cedis, and some of wait me and register no natural no deck, WAEC. Why are you quiet? Now, since I better just say more funny, and then I Gary Omudi about Christiana Awuni come out and talk hypocrites. I Kumogana for so called celebrities. More selfish interest in tea. Jemubenya dinti mo drink Ghana. Now, so celebrities, almost from who celebrities, almost they come race you almost Ghana for new more. You are the beer more. Some are celebrities. A bit more so ye. Quantum celebrities. More they come race him also. Now, young Ghana for you have a talk CD and a cassette and a whatever. Now, more about your public figures no crano. Who more crano one more picture and more to trim more. And so without yen viewers no you are nobody, you are nothing. Mana bo free binya admission. No unko celebrity bi ho. Ni gate man kra no obeka cha ne se on ka ni pakro no unko. Mo ka asa mo benya de dem ne fie mo benya etine mu nti no de ga ne ska be bo mo ho ba me tax am echi no mo atan am se mu di nti no mo ma ne yenya so. Kwa kuma enu de nsem hu na wudi no. And now we just say Mahama etimeje sika MPP food di na efi MPP food sika MPP food di no Mahama to meji fi omo ho a obetimi achichere Ghana without borrowing wa kwakuma no won she de ntwa na masa me boa me pewa sempa but when it comes to politics I am kasa he ma me kan draw opa Ghana go there she say Ghana Japan na kanina abom na tom na fama John Dramani Mahama His Excellency so of him membu he will still borrow if you care to know and remember then this phone in two foot room when it's on to oral team no more the baba disk be and this one was kebi awaje who was ka wajia anka na His Excellency John Dramani Mahama anka on din kan ye clearing agent on clear man for mo de ka so mo kwotene fie na won say sika no kwa wagigi work can bo no wagigi a e mo frank wheelchair registration fee ai bi mo ma me di won tin pimpi mo osun so mo ankoto abe yo mo ho ahia ke betimi atua school fees e betimi atua in fact from Accra to Kumasi kwanya ye ku nipa eku se nkrofo a John Dramani Mahama His Excellency abekila o mo sika na betimi aye kwan no 500 times asan so akwa ye takrade to Accra nipa ewu wo so ewu odin kan ko je no no me je NPP fo so one day on sikabai na John Dramani Mahama waye bi da basan so ye bi for the where ade ye ni frafo na ye emu fo da organ ye ni hu ade mu je se mu na mu di kuma wo di fo no mo aye campaign NDC abade entia what 24-hour economy no de ba 24-hour economy hu so se light e bin bedundum ye ntumi ye adwuma mu se ya na ekoso Christiana Awuni na wo fi se me refu wo omo na omo ye campaign wo kuma wudi mu nyina no wo
na na mani di wati wona witimi ba appointing granting interview eka say school nkwara no SHS for no free for no aduane omudi wo school mu no sebe wodi makra na nkra ondi ene school nkwara no bibisa se mahama aba o mahama na opese oba na waba nkwara no omudi KFC ana so omundi na nya Ghana obi a onko school da na nimie no e Ghana fo ne amonye mutimi ki cancer hunu sake of mumu selfish interest mutimi kan sama sebe da be na Ghana school ye dia ne pada starting from say Ghana school sas ye ba ye Ghana school aduane obi anim se na do pensum po e na ye na do pensum o ye school ni free no e na aduane ne ye first no obako school na oba inson kurunsuo bed bass akese eba na ye easy na do ba ye sa ne mani nyina free ho ene obi okọ school bia no bed bass eni ba bia na so Christiana Awuni wotimi hwe Nyakopanim etwa ntro akese e to nanado the free SHS so unya bia anka ne wone wo metro hu book number 5 bobo wa yosi who fi say me refu me dia me kan wo bia o because me ni short memory me dwen say nipa enya wo ena na wo ka che Ghana for say dum so aba no bobo enya wo na wo ka che Ghana for say dum so aba no abra na dum so maaye so atiase enne na dum so na ba enne na sa demonstration no ebe ye de wo wei one say that you are nowhere to be found. Some crofo we no motete Ghana. Almost soli almost almost dwene o man ho na sake of almost selfish interest. One wanim a the tasro. Ye mo bia bagawa yo this time around. Ye be match mu boot for boot. Mu campaign na mo ye no. We are expecting big. Na munim na wie. Ehwa Ghana ne yenkom. Yam fum so bebre. Adanya. Una meduma to edeba dia. Generator. Dum so aba. Onte Dumso is back again. Onte kani ano ho hwe. Dumso aba guys. Sa. Dumso aba. Ite na ona medumu a to adenya. Ye dum kani ya. Jasema mo kan say yemfa nchewo mu. MBP ye de achewo mu. Yenim say asema ye kan ye say ukoto aba majoma ama ukofa dumso aba Ghana no. And then manifest no. Dr. Cash me kasem bi kiro. E fie ha. Emna na ye ba beto aba me ka kire wo se send this fuo ni nkrofo bi omo se omo kra generators ne eye friends plant ahodo e ba krom ha se no akokohia no mo ka kire wo se mo moaye mo fa musika mes embeboaye kofo egi tum tuto eye pickups ne ade mma wo mo asema omo ni omo ka nyina se yen this fuo yen ye ba yen me kwan ye be fa so ama mo plant ene mo generator no adwuma no akoso enu na omo de eye wo mo eno no mo de ye Ghana foi enne obia epe ni generator echi kwan dum so aba eno obia epe ni generator echi kwan ukwa aduma me no ka say me fie aduma me be Dr. Cash generators yi ayedede sa ne boys mo PZ to onum nyina me komanim honum nyina friend say Prudential Plaza nche obia ebuafu adentia president mama abebiu na anajo ukofia agise ofre bi say light wo fie sakasa we so anda na nado dankwa akufado ene ye raba umia sakasa we etwemu but ene agise ofre fie bi say nkane awo president mama o seyembo se wo ba wo be man kane na gina so eden na enei ekosue ene den ekosue Dr. Cash the san ya homete kura wo mu say be 4-5 days insuo so ma president mama say obaye no minim say I don't know ya bon duana ana ye de ba semwa and this for na bom duana Dr. Cash and be 4-5 days and insuo so nyina e ma obi o taba e bon frama na kire wo mo say mo say mo ba be ye nioma magana fo mo to wo mu Dr. Cash, almost say almost a move I'm a fan go samba form. Dr. Cash say enne nkofo ekoto generator omo pe generator chikwan no. Omo san fan show mutrim say e fan go na san beto atum. Wo beto agum enne me no ka say fan go bo no so eno so ya san atutum. It is too trouble one God. And that sem na esi wo kro we mo. And that sem na esi e wo kro we mo. Mo say bo se mo be ma Ghana fo ho ato wo mu but nei yen hwe ne ekoso okro we mu ahohiahia na mo de Ghana fo ababa betum okro we mu enye nkane na mudum na
ɛyɛ pipe na mudum no fuo bo kwa na ekosoro ye ko kanso a nkrofo yi e ma yenka e wukrom ha Dr. Cash 2 months enye 2 months enye ndu mpo ebe 45 days bi